Me am tie the Akrobeto the best yomunia. Cause the acting the bibia or ya dey na the ahofama hyem. Ma won say or acting angasa. Ti me the Akrobeto na me feel no. Oh, me dey me gidi ni say Lil Win momu dey. Say fan say bia movie mo no or a champion pa like oni movie pa acting. But we say mo dey Agya Koo mo do mo yempanifo. Omo so be ye bi. What I say, but say the opo bi a wote so dey Agya Koo. Da bi Lil Win. Emomu na say the obi abo na abaso say no wa mas kan so kwasa ba. We man say movie mu. So that say enti no me dey ma adwene no. Me dey Akrobeto. Because Akrobeto o movie o serious. So ojimi. Eni so bre na nani abre. On funny movie na actions eni agro. Ba Lil Win there ade e serious okra no dey jimi. Ba won kan say jimi dada. Wa say Akrobeto there so ojimi won say o dey ojimi. No eni so bre eni so bre so o movie no o yeso. Tell me pay Akrobeto asem. Lil Win e best. Lil Win no ba bia o de ne to a ekoyi akokora o abrewa o de ne ye bibia eyeye enti me de Lil Win e champion no. Lil Win etimi ye den eyi film e ma ye ni je eye concert Lil Win otimi ya akokora e fata no o ya brand e fata no baby ade ni betu bia o ye ma ye ni je enti Lil Win ye the best. Lil Win the baby ade ni betu bia o betimi aye. If Akrobeto asem we pele won me pomu ina asem but the be fa Akrobeto be sa pele we asem sa peje ko asem po bi asem Akrobeto so no obeka se obejiji ade no ho se kura obesere and no why be say what's on here Me mom the all time them come Agya Koo mum. Agya Koo. Oh, like on the best movie ni mum artist ni ska ba mum so ani ba mum so betimi aye.